byakulu olimana nti bulido kuli mu bwetaavu kwekukunaye kawerage okuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo luliba lunala kawerage okuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo kawerage nkubone lavu yenuma nokira kadali nibyenga bubidi ngaba mubisi kigaba kamulali nenda nkuchakase ove mubankuba nkutwale ku gavana kampana abakubona kubona besega ikirize baby byenku omuziza simba kutwe omulya simba kuda yegolinda byoyenda byendi nabyo ombusa busa olijjo twikiriza nga mbiviireko oninda kusoba ongemereyo nga mbigwiremu seleka nkwesoniwe kawerage kakuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo luliba lunala kawerage kakuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo chikwida muna byonumya muna tibyenda muna lwendi kugenya kuloli mana nti bulido kuli mu bwetaavu omuziza simba kutwe omulya simba kuda yegolinda byoyenda byendi nabyo ombusabusa olijjo twikiriza nga mbiviireko oninda kusoba bangemereyo nga mbigwiremu yotereka birireeta n'abayibi balikwita rebyo byolega balikunika twafirwa te kawerage kakuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo luliba lunala kawerage kakuleke werage kawalaiwe kawerage nenda mbone kwekikwera sekyo kawerage kakuleke werage kawerage aina baina bizibu inywe na mugenderero mwija mubireto mama Sulaino Kazara mama Sulaino Kazara Sulaino oliyo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abantu bomukakatoke chenjojo muliyo nyarwina kidogero mukazara mwale Bojo we, nyawo bojo, engene kunyumirwa anti, baitu, nogamba tingira bizibu. Nanyembine. Muli mutahatika na mchabantu wange. Hawakugonza programu chekecha. Big Tale Karuguza, how are you? Big Tale msaja wa mano wero buzire. Kekini ni nkwenda. Kekini bai ni nkwetaga. Ogeni mwasira bao Peter Slebu, Peter Mukitaxpaka. Karuguza oliyo kurungi. Banyoni bange nyona mbaramukize abakubanya n'abatakumanya abangonza n'abatakungonza muri muta ati mbaramukiza hati ndeto Karismati why oliyo ali abandi baba just next how are you guy orujunga ino English honor of them Boye nyawo buntahamu abakulya obanzo emereza nayi wakukola buli kimu kyono obanzo emereza obanzo roda best mulongo mwana omuraro mwana omubito mwana yezere oweki wato owaka wato kali konyine ati kaninye pankanyo of course nyine kabaza because I have it madam not madam Inya bali musaluni mwebale abasika musaluni benyiriza mwebale muno kola abasika bagenzi banyu mulyo ni munyirira ni mukora buli kimu cyona mwebale muno kunyiriza bagenzi banyu aho kutekeza obugenya weekend thank you very much mugende muswere na izo tuliswera mukamaroho obundakolima urogumire batakenanka abali libate ready yaho ababoda nywena mbaramukize nywena abojo bange muliyo abakashi abali Bate FM nywena mbaramukize abali libate nywena Jackie Libate Institute how are you nywena ati maziri ati wano mbanja ngamba kale ngambiro olinka Bunyo TV